Hello, tuni cookie news vazose na bon chaven lem nevin. Tunia hi BLA in India khopi sunga office nihon sa aventi ahi India hi nga thumna ahin nei ti hi holimna hinei kin o hitin hi chi chung cha nga hi India jong nasata boy ahi in hi za acho ei ho gam sung ahin to kha za acho hi chi ho jong hi hello ho ahin BLA ki ti hi Balochistan Liberation Army ho ahiven hi chi Balochistan ho jong hin phat chenga hi country mu na dinga hi to gon ananei jingova China government hi hen Pakistan government hi jong le amuna hi infrastructure to a government office ho hi ta ai lawaile government to killing po hi su sit na dinga hi to gon aneiwa kei ho state sunga hi Pakistan product izakai ki bending a hi ti a hi to gon aneiwa ngaphat changa hi Balochistan ho hin Pakistan army ho jong hi alnalam tinwa ambush abolwa athau hi atamatam a hi tan phat masa jong chuina seven India la Pakistan ki boy lai ta jong chu ama ho jong ha pana panguwa munni ta etek ana bolwa mun khana hi mi gate athawa mun khana hi mi gup athan veti ho video ho jong chu ina sei sawa hi tai hi chi Balochistan army ho hin ahi le ipi bola chu India khopi ahi office honding hi to gon anei ham ti hi hin sei within he team na divin NEOCHA detail devin hin sei within hichiwa news hi ga velauchun the economy times news a kona hin la do wa hi in hichiwa tu a Balochistan hon a sei na wa hi le Republic of Balochistan ti a hin hichi hi country khana ni pompi vin lang nagam sungo wa hi embassy khat ni hon pi vin hichi chu ni bol pi wa hi le India hi Balochistan te ki THOPI masapen ahi lo la country ahi ti a ei pompi amma sapen hiding nei ve ti ho chan ge hi an sei win hi chewai ga velo han ama hon jong ichi announce hoita a bol ahi tain ahin la tu ni chan ge ahi koi machan Balochistan hi country khat ahi ti wang hi pomna ima anei nai lo ahin aji chu ama ho hi amep ji wa hi boy a hi in tu le tu a jong hi nasata India ki THOPI na ngai cha India hi nga hi nasata thum na nei hin a hi le ipi bola India hi nga hi Balochistan ho hin ki THOPI na a hin thum ham ti a hi le ga veleuchun in jawa jong i sei ta win China government ahi in Pakistan government ahi in ama ho hoita killing wa hin ahin la hi chi Balochistan hon aphat chenga attack a bol ahi in ahi le hi chi Pakistan le China ki to lopi ki to mo pi pen chu koi gam ham eti ai le chun India hi ki dai iza a chu India hi nga hi nasata ki THOPI na athu mo wa hi chi wa mep neu cha jong hi ga velo chun hi chi a en na lai ho le asan na lai hi Pakistan map ahin la Pakistan map ma jong hi aki khat di chat hi Balochistan ho hin a claim a hi in hi chi ke ho gam a hi in hi chi hi ke ho country a hi in Pakistan army in thu nei thei ponte China in kagam sunguwa na tong thei ponte ti a hin tu le tu a Pakistan port thupi pen Karachi ati jing pen nu jong ho ama ho gam sunga ahin hi je a cho ama ho hin India hin ki THOPI na hin bol hen lang ahi lo le tu a hi India le Pakistan jong na sata ki boy ahi ja cho India in na sata hin bol hen lang kei hon jong hin to sot nu wing katin Pakistan chu alel na ding te ya na tong hi ti ti ahin la India ading a chu Pakistan in lel hen lang ahi lo le Balochistan in zong le India adinga chu aphat chomna ima umlo hi ahin la ama ho dinga chu iga ge lai le chun
India in a government izat ham khat a hin su boya hi le ama ho dinga jong cho ai tek nom deu a hi in a map lin deu in ga velo hen hi chi Pakistan map a hi in hi chi lang sai na hi ga ve kit leu chun hi chi a ha san na deu se hi Balochistan hon tu chunga kei ho hi Republic of Balochistan country tumbe a umding movement kanei wa hi ti a map kai pe no so ahin la hi chiwa hi ivet na hi le isei ma bang wa chu Pakistan map a ki khat ta bang wang hi amawan akila wa hin a ki khat wang a hi ba na jong hi Pakistan a dinga asummu na pe no a THOPI pen hi chi Karachi port ati pe no long kinga na ho jong hi Balochistan ho gam sunga kit a hin hi ta chu aban bana hi ama ho control na jong hi lien ma tu le tu a jong hi ama ho thingnoi e ho banga hi thingnoi tampi a hi ven a hin la tu a hi Pakistan gam sunga movement hoita a hin nei phat no wa hi ama ho jong khatna ding khom wa tu a hi aphat chenga hi attack abol wa Pakistan army ho hi akap jing wa hin chiwa jong hi ga velo hen Balochistan hon message an thot naw a hi in hi chiwa hi Balochistan ho jong hin Pakistan army ho na ho hi mun som nga le mun khat zen hi attack abol a hi ti ho jong hi mu a hin attack abol na jo sewa jong hi tam zopi a hi ama ho hi lol hingu a hi ti na chu ama ho thi win hi zat a thi eti ho hi kizabi lo a hi wanga Pakistan army ho thi jing a hi hi ze a cho ama ho jong hin mun tina hi attack a bol a hin la Pakistan jong hi world record ho world ranking tilhen vanoi le si na gam a hat loi hi ta renga ki koi khat na ani na athum na ti a ki koi ho jong hi event na hi le chun mo mai hi lo a hi ni chwa hi ga velewan Balochistan hon India hi nga ahin thum kit naw khat pen cha hi le tu chunga Balochistan in support India hi nga ahin thum naw Panpi na dinga ahin thum na wa aseu cha hi le nang hon langkhat langa hin etek ngolang ke hon west langa hin moving gatin hita cho Pakistan hi kap leo hen ichai jing dewa hi ti a hi a savin a hin la hi chi hi India adinga jong hi tu le tu a hi decision la ha sa a hi in aji chu ceasefire jong ke bol aban le Balochistan ho hin ama ho phatchom na ding bo ki seya thu a seyo ham a hi lawai le I chan ge ya hi chi India in aki THOPI a hi le India adinga aphat chom na ham ti ho jong hi ki sei thei lo wa hin Pakistan army ho jong hi isei ma bang wa chu hi chi wa hi top ranking ho a hi number 1 a hi US a hi in ani na Russia a hi in athum na a China a hi in ali na India a hi in ahin la Pakistan din mun hi ga velo hen asom le ni na apang a hin top 15 la a hi Pakistan jong pangpha ahi ja asu hi chi government vanoi le si na top 12 a pangpha government khat state khat nin ado ding ti chu ama ho dinga jong ha sa ahi ja achu India in asu boy pet na hi chance la ding ti a hi ama hon jong India hi nga ki THOPI na thum to ko ma hi ama hon jong apha chenga hi etek a bol a hi ama ho hi ivet na hi le tu a BLA ho hi ivet na hi le chun ei ho sanga gal bol thim zo hi ei ho sanga thim zo ekati na pen cho hi le hi chiwa hi ama ho in phat kilema la wa hi thil situation hi avet nova tu a hi India in Pakistan government izadam khat hi asu boy ka a hi alang khat langa ei hon hi ta hi pan ila de wa hi tia India te hin Pakistan gam sunga attack a bol na air base ho jong chu ga belo chun tam lo hi somni jong thing lova attack a bol wa hi in ahin la Balochistan ho in Pakistan mun tina attack a bol wa mun som nga le mun khat lang hi hi chi India le Pakistan ke boy ka sung si a jong hi mun tampi hi chance la na hi attack a bol jeng wa hi na ji chu Pakistan ten anei ago
AHIL la galvan THOPI ta hoi India adinga tol wa India boldal langa tol zingo ahin hita man cha THOPI ta boundary India to boundary langa atol ka wa hi ama hon lang khat langa hi nasata pan ala kinova hita chu to gon aneyo ahin itiam khana India la Pakistan hoi ta ong ki do hen lang hele Balochistan ten jong azo lo ding aban le India in jong nom ta chaina thei lampi hi aji cho a citizen na sanin jong agam support lo wa hi ta hi ki phin na nei khat a hi je wa chu India adinga jong hi ki bol ta hen nang hele chance hoi ta hi ti ho jong hi mo hin tu le tu a hi Balochistan ho in India ho hi pa cha thei chana pa cha nuwa sei phat thei chana hi a sei pha win Republic of Balochistan hi a hi thei a hi le India in Nepo country khana Nepom pi vinlang hinang hon hin pom leu chun gamdang dang hon jong hi ta chu aban bana hi a hin pom de wa hi ti a hi India hi ama spending a hi nasata tep na ne win chule New Delhi a hi embassy hon na ding ho to gon ho jong hi anei wi ti a hi in tu le tu a hi India din muna wang hi chi hi pom thei hi lo hi India in accepting wang hi ta san lo hi aji chu EPGM tele social media ho a hi event na hi le hi chi Balochistan ho hin Pakistan gam sung si a hi Balochistan country sim goleo hi chi chu India in a support mai the a hi in a hin la tu a hi ama ho hin a map ji o hi ga velochun hi chi lang side hi Iran a hi ta in hi chi lang side na to kha kit naw hi Afghanistan a hi ta in hi chi langa to kha kit na hi Pakistan gam hin gam thum cheng hi ato kha wa hin itiam khana India hin pomta hen lang hile Afghanistan a hi in Iran a hi in hi che ho zo sin jong I chan ham khana India chunga action a hin la theina a hi lo le no mo asa theina thil ho jong hi tampi ki na hi a hin la hi chiwa Balochistan ho hin ipi bola hi ta hi map akai ham tele ama ho jong hi alang khana te ka dinga chu ei ho to bangai ei ho ku ki cha te jong hi tu le tu a yum na ho hi ga the leuchon Bangladesh a hi in Burma a hi in India a hi in hi chi gam thum ho a ki a hi in a hin la British hon hi chi map a khen za chung chang jong hi ku ki chana langa chu kana sei ta in hi chi ku ki cha te hi mun khana aki hom sa a hi le phat khat le hung hat de wa hi ja chu hi chi hi I khen za lo wa hi le vanoi le se na hi ni khat la ma hon country khat hin nei han lang hi le I chan ham khana power a hin nei di wa hi ti a her je wa chu hi ta chu Bangladesh Burma India ti a hi international boundary country thuma I hop za wa hi ni chi to banga chu tu le tu a Balochistan ho jong hi Pakistan gam si sa cheng a hi povin ama ho jong ei ho to banga ethnic khat a hi vin hi chi ethnic a chen khom na wa hi international boulder ahung ke kaya hi le gam thuma hung ke hom za khawa Iran a hi in Afghanistan a hi in Pakistan gam a hi ni ta hi ana cheng thang kha a hi vin a hin la tu chunga hi ama hon map a kai dan le Balochistan country sim do ding atina wa hi country thum ato kha wa hi ama hon jong itiam khana movement hoi dewa ne han lang Pakistan mu phot no hen lang aban bana hi la be gozol lew phading a hin la tu le tu ama hon direct nga hi chi to banga country thum tong kha country khat asim go je wa hi India dinga jong hi decision la ha sa hi in hi je a chu India in VANG tu chunga Balochistan ten ki THOPI na AHIN thum na chungo wa hi India ten accepting hi ta san lo hi agam sunga ama ho embassy hon pi ding a hi lawai le country khat a hi tia ga pom pi ding chu thil ha sa hi a hin la alang khana ei ho condition to hin ga te ka le hen ei hon jong tu le tu a hi Bangladesh a ho a hi lo le Burma ho India ho zo si
tha khana ki thum hen lang la country thum i bol diu a hi ngi za chu ki zo lo ding hi a hi the a hi le tu a hi ei ho ku ki cha ten jong manipur gam sunga state khat ki nei hen lang Bangladesh gam sunga state khat ki nei hen lang Burma sunga state khat ki nei le hi che ho zo se hi boulder ki mat so ke a hi phat khat le hi che ho jong chu I kan tup ki no wa country a I hei do ki the wa hi a hin la tu chunga Balochistan ten a ball khel nau chu India hi nga country khana ni pompi vinti a gam thum zen a hin to kha je wa chu India in hi chiwang hi support a ball loading hi ta san hi ti hi ga het theine dewa in se wa hi in tu le tu a jong hi India in nasata operation a ball na ho strike a ball na ho aban bana hi avet sa wa hi ta chu avet sa jing wa hin hi chi avet sa na chung wa jong hi Balochistan ho hi nasata ki pa wa India in hi chi to banga to gon anei thei ti pa hi nasata asei wa hi in chule hi chi India le Pakistan chomcha gal anei na wa jong hi US le China adinga hi I chan ham khana mel seat na khat a umi ti pa wang hi tu le tu a hi trade a bol na ho wa jong hi a hi lo le stock market ho jong hi India le Pakistan ki do je a hi China company a hi in US company a hi in I chan ham khana hi anim su e ti jong hi mu hi kit na hi ipi bola hi chi ho chu nim su kit ham ti ai le Pakistan in US hut steam mancha F-16 jet fighter ho mangcha gal abol wa hin hi chi US hut sim F-16 ho na san ge jong hi India missile non US product a hi in chewa hi atam zo pi hi BrahMos ho kimang a hi in hi chi India le Russia ki tho a sim wa hin hi chi missile hon asu set pi je wa chu US company zong hi I chan ham khana hi min si a aban le a stock market ho jong hi I chan ham khana hong niam su a hin a hi le China chu ipi bola nim ham I ti ke nai le China in jong HQ9 asimo air defense asim pen chu Pakistan in anaki cho a kison pita nei wa hin a hin la hi chi chu India in a missile ho aka mo wa hil khat cha jong detect anabol wa hita chu HQ9 air defense ho atam zo pi hi associate pi je wa hi China company stock ho jong hi I chan ham khana hung niam su a mundang dang country chom chom in jong contract sign a bol ho zo se jong hi atam zo pi hin final a bol ta po wi ti ho chan ge jong hi mo hi kit hi ta hi thil iza kai hi tu le tu a hi business ngen a hi gal na ho a hi atam zo pi hi country is zat ham khat hin sum hi million billion a jong hi sum lona anei jiu a hin aji chu gam khat hong ki do ting le gam ki do te ni chun galman cha angai cha jiu hi ni chi galman cha angai cha teng le chun a ki do lo galman cha sim thim ho chun hi chi gam te ni ki ka a hi aga ki zo jiu a hin hi ta cho azo teng le sum tam pp amu a hin tu a jong hi US media ho hi event na hi le apart chinga Rafael India te Rafael jet fighter kap lai a hi lo le su ho ya ki su sei ti ho ki seizing ho hi US on jong nasata publish a bol ji wa hin aji chu hi chi Rafael hi a hi le chun France a ki sim a hin France ho khut so a hin aban le su ho ya hi ting le Russia ho khut so hi kit a hin hi chi ho su min se na ding Russia le France company ho su nim na ding a hi nasata ita cho ama hon jong media do nga hi publish a bol wa hi a hin la iza kai hi ama hon azo anala propaganda izat sim jong le India in kitchen ta hoi ta navy a hi in air force a hi in army a hi in hi chi ho officer thum to homa hi ta cho hoi ta ma hon hil chet na na ne wa hi chi to bang missile ki manga
Pakistan Airbase chelai ke attack hi ti hi hoi ta explain a ball pi wa hi in hi ta ball ji wa chu tu chunga France company a hi in Russia company a hi in India in aman cha ho zo se hi tu chan ke adinga wang hi success a hi in hi ja chu ama ho company I macha stock market atong khapoi ti pa wang hi I head diwa NEOCHA detail dewa hin sei thei now hi chan 20 he them so ke diu ta sanin tuni ku ki news ve zo se na chung che win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen